Kampu y'Empungi ya Kyangwali refugee settlement erikushanga muri suti ya Kikube erimahati Empungi ziri kwika emitwaro 17 n'enku 2 ababona nebejunisa enku cyayikombi kwade no kuteka ekintu ekyonkyerereza na munonga bebembezi kandi enkwezi nibaziha ebibira ebyo ebihererire kampeji nari ebiri munda ya kampu. Omwezi wa commandant omukampeji nagirango ekyo konja kushashino kushanga oyireho okushenyenko harabo abarukosya namakara kuzo mu kibira mu forest bakashenya mwenku abamwe nibaza mwo munda bahinga emiti bagitema omundi imwe muguma amahanda ni mureba ngo hariho emiti kuno munda bahatemireho na bakahingamo nini nimera abantu baingi obuhangwa bukusisikara muno kusinga mbere abantu batayito anditazore ikikairigiri mu population ya Uganda kukura muno 3.6% nikyo nikiretereza okusiswa kwa ebibira. Abwenshonga ezi nezindi omwaka gw'2019 abake Uganda bakatandika kombeka ebiyungu ebya stove erikwejunisa amani gizoba kandi omubutongore ezi bazitongwize izoba lyanyumwe bazyo ile ambao inatusaidia kwa kupika na chakula. Mukiseera kino ekiriwo kiri nti omukyala bw'abanga ayagala okujja okufumbira wano asasulayo akasente akatono siringi 10 buli mwezi. Sente ezo be bazikiriziganyako ze basobola okukola ki kusasula. Sente ezo tezijja erife ng'ekitongole kya care naye sente ezo zirina kusigala wano mu fumbiro lino okusobola okuddukanya efumbiro lw'ensonga nti stove zino zetulaba ezikozesa ku masanyalaze g'enjuba oluusi zifa oba zonooneka nga zikyetaaga omuntu okusobola okujja okuziddaabiriza. Court leader nakiyune olukukora bikwatana eby'empinduka y'obwire omukeya Uganda nagira ngo ebe nibikuguma nibejunisibwa kutandika na shahemwe zakasheshe okushasha 11 z'omwabazyo. Buli fumbiro liri mu stove 10 ekitegeeza nti amafumbiro wamu gali 6 era wamu tulina stove 6. Project egi nungi munonga neyamba abantu kugira ngo batagaruko mu kibira kuronda enku batagaruko mu kibira kuosa amakara. Paulina Nambi mukuru w'ebibira omuri Kikube district nagira ngo oyirehe byona bine n'ekyeto cyo konja kwegisa abantu aba akarungi akari mu kurinda emiti nangwa n'ebibira. Kandi mbaire ninyesaba neni joze ezindi zengero zijeze twegaiteho tugenda mu maiso tusomesa n'abantu basobole kumanya ensonga y'obutonde bw'ensi kweri kikuru. Project egi nibajangwe mazireho obukikuru rwenda cyana butano kandi eshagikirwe aba innovation nowe na danida nebenda konja kushomesa abantu abakarungi akari mu kurinda ebyo buhangwa obo bakutoratora obucupa kubukoramo nebindi bintu amakuraga gasha ko Ambrose nuwaga bakatoto.